Giki daktari na gwetana mbere gucokia biuria bia thina endometriosis kiuria kimwe kiri kethira thina iji ni tumaga mwekuru kana mwari akagea thina ya kugia iu kana kuona mwana. Tiatorie tuone endometriosis yomba kwigua ikiringithia njira ya uciari bora yomba kwigua mwekuru akiomba kurema kugia na mwana kana kumba kugia na nda. Endometriosis no igwe ige affect tubes kana ikwe ni ku affect the ovaries. Watu karea mwekuru na endometriosis atiomba kugia na mwana iga affect fertility nontu either ne kurigiria ovaries from ovulating kana ugatwika endometriosis ni affected the tubes bora womba kwigua tubes cinganite kugatwika ria mukuru aguchwa mwana na baukara na mukuru ake baichwa mwana watwika mbeo era ya mukuru etikomba gukinyira mbeo ya mwekuru nontu ba blockage ya tubes. Kwa endometriosis no cause infertility. Pregnancy. Endometriosis omba ku affect pregnancy yoyongo okaya gutweka pengine mwekoro already nari na endometriosis lakini watweka endometriosis no tira affected tubes na agu conceive akugia nanda. In fact ria mwekoro akamatite symptoms ino cia endometriosis ni nyiaga kanikathira kabisa. Kwa urira mwekoro amba kugia bahati na agia nanda endometriosis symptoms ni thira kabisa. Lakini neo rira mwekuru akarikia kugia na mwana arikia guciara symptoms ino kairi rira kambira kugia na periods no icokere kairi akwena symptoms ino cia endometriosis. Kuri ekuru bamwe baumaga begwa bena thina endometriosis bakaigua bakunenkerwa ndawa na bagitetheka bakauma from one doctor to another or from kuma kire health provider umwe kire oyonge nontu bakuwa kinya anenkerwa ndawira kunenkerwa thina ni utikuthira muno inu yeyanagia rira mwekuru atagutwika diagnosed properly yani gutina proper diagnosis ya endometriosis. Endometriosis tuga ni thina imwe ira ibwegagwe diagnose out of high index of suspicion. High index of suspicion as in rira daktari akara nawe wamweresha bwega kuringana boro kwigua nirio omba kwigua akithuganiria other than kwigua wina pains igitaria periods omba kwigua pain eno ikuya ti cramps twira cia periods kwina thina ingi inu ya endometriosis. Kuomba kuona mwekuru atitawa cramps cia period pains ake lakini watwika pain ino ireja nontu bwa endometriosis. Kuremeti as health providers no tuwe to treat tutukwa tukethugania mantuma endometriosis lakini ndia mwekuru akaeresa kabisa kama na arothero ithimi no biombe kuonekania thina ni endometriosis nontu management ya endometriosis ni tofauti mono na yarira mwekuru kana mwari ena just cramps cia periods.